Mu mateka ya Afurika hari abayobozi benshi binjiye mu butegetsi bafite inzozi zo guhindura ibihugu byabo. Bamwe bifuza kurwanya ubukene, abandi bakarwanya ubukoloni, abandi bagaharanira ubwigenge nyabwo bw'ibihugu byabo. Ariko uko amateka yagiye agenda, bamwe muri bo basanze intebe y'ubutegetsi atari ahantu hizewe. Bagiye bakusanya abanzi imbere mu gihugu no hanze yacyo, bamwe bageraho bahinduka ikibazo ku nyungu z'ibihugu bikomeye cyangwa ku matsinda yari afite inyungu zitandukanye. Igihe kimwe aba bagabo bari bafite indege za perezida, ingabo zibarinze amanywa n'ijoro, amazu y'ibitangaza ndetse n'ububasha bwo gutegeka miliyoni z'abaturage. Ariko umunsi umwe gusa wari uhagije kugira ngo ubuzima bwabo burangire mu buryo bubabaje. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inkuru y'abakuru b'ibihugu 10 b'Afurika bapfuye urupfu rwagize ingaruka zikomeye mu mateka y'umugabane wa Afurika. Muri kumwe na Niyonzima Israel. Mu mwaka w'1949 muri Burkina Faso, y'icyo gihe yitwaga Apa Volta, havutse umwana witwaga Thomas Isidore Sankara. Yinjiye mu gisirikare akiri muto, aza kugaragaza ubuhanga budasanzwe mu buyobozi. Mu mwaka w'1943 yafashe ubutegetsi afite imyaka 33 gusa. Sankara yari afite ibitekerezo bitandukanye n'abandi bayobozi benshi ba Afurika. Yavugaga ko Afurika itazigera itera imbere igihe cyose izakomeza kubaho isabiriza amahanga. Yagabanyije imishahara y'abayobozi, agurisha imodoka zihenze za leta, asaba abayobozi kubaho nk'abaturage basanzwe. Yashyize imbere uburezi, ubuhinzi, ubuvuzi ndetse n'uburenganzira bw'abagore. Mu gihe gito gusa igihugu cyatangiye kwihaza mu biribwa. Ariko uko yakomezaga kurwanya ruswa no kwamagana ibihugu by'amahanga byagiraga uruhare mu bukungu bwa Afurika, niko yarushagaho kubona abanzi. Ku itariki ya 15 Ukwakira 1947, igihe yari mu nama n'abayobozi bagenzi be, amasasu yumvikanye hanze. Abasirikare binjiye mu cyumba barasa Sankara n'abandi bari kumwe. Yari afite imyaka 37 gusa. Nyuma y'urupfu rwe, abantu benshi batangiye kumwita Che Guevara wa Afurika. Mu mwaka w'1942 mu butayu bwa Libya havutse Muammar Gaddafi. Yafashe ubutegetsi mu mwaka w'1969 ahiritse umwami Idris. Mu myaka yakurikiyeho, Libya yabaye kimwe mu bihugu bifite imibereho myiza muri Afurika. Abaturage babonaga amashuri y'ubuntu, ubuvuzi bw'ubukungu ndetse n'inkunga nyinshi za leta. Gaddafi yari afite inzozi zo kubona Afurika yunze ubumwe nk'igihugu kimwe cya Amerika. Yashoye amafaranga menshi mu mishinga ya Afurika, ariko kandi yashinjwaga gukoresha igitugu no kudaha abaturage ubwisanzure bwa politiki. Mu mwaka w'2011 imyigaragambyo yatangiye muri Libya. Yahindutse intambara ikomeye, ingabo za NATO zatangiye ibitero byo mu kirere. Nyuma y'amezi menshi y'intambara, Gaddafi yafatiwe mu mujyi wa Sirte. Yakuwe mu mwobo yari yihishemo, yarakubiswe, arasuzugurwa, nyuma aza kwicwa. Yari afite imyaka 69. Amashusho y'urupfu rwe yakwirakwiye ku isi yose. Perezida Anwar Sadat, umugabo wishwe mbere y'abantu bose. Anwar Sadat yavukiye mu gihugu cya Egypt mu mwaka w'1918. Yabaye perezida nyuma y'urupfu rwa Gamal Abdel Nasser. Mu mwaka w'1973 yayoboye igihugu mu ntambara ya Yom Kippur. Nyuma y'iyo ntambara yatunguye isi yose, ajya kuganira na Israel. Mu mwaka w'1979 yasinyanye amasezerano y'amahoro na Israel. Yabaye perezida wa mbere w'Abarabu wemeye iyo nzira. Bamwe bamubonaga nk'umunyamahoro, abandi bakamubona nk'umugambanyi. Ku itariki ya 6 Ukwakira 1981 hari ibirori bya gisirikare byari bikomeye i Cairo. Abasirikare bari muri parade bahagaritse imodoka yabo, bahita batangira kurasa aho perezida yari yicaye. Mu masegonda make gusa Sadat yari amaze gupfa. Yari afite imyaka 32. Perezida Laurent Désiré Kabila. Kabila yavukiye muri Congo mu mwaka w'1939. Yabaye umwe mu barwanyi b'igihe kirekire cyane muri Afurika. Mu mwaka w'1997 yahiritse Mobutu Sese Seko, wari umaze imyaka irenga 30 ku butegetsi. Abaturage benshi bamwakiranye ibyishimo, ariko nyuma y'igihe gito igihugu cyongeye kwinjira mu ntambara. Ku itariki ya 16 Mutarama 2001, umwe mu barinzi be bwite yamurashe mu biro bye. Aho kanya yahise ajyanwa kwivuza, ariko aza gupfa. Yari afite imyaka 31. Perezida Samuel Doe. Samuel Doe yavukiye muri Liberia mu mwaka w'1951. Mu mwaka w'1980 yakoze kudeta ihitana Perezida William Tobert. Yabaye perezida wa mbere utari uwo muri uwo muryango wari usanzwe utegeka igihugu. Mu myaka yakurikiyeho, igihugu cyinjiye mu bibazo bikomeye cyane. Intambara y'abene igihugu yaratangiye. Mu mwaka w'1990 Doe yafashwe n'abarwanyi ba Prince Johnson
yakorewe iyicarubozo rikomeye cyane mbere y'uko yicwa. Amashusho y'ibyabaye yakwirakwiye hirya no hino ku isi. Yari afite imyaka 39. Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio yabaye perezida wa mbere w'igihugu cya Togo yigenga. Yashakaga ko igihugu cye kigira ubwigenge bwuzuye mu bukungu. Yari afite gahunda yo kugabanya uruhare rw'Ubufaransa mu gihugu. Ku itariki ya 13 Mutarama 1963 abasirikare baramuhiritse. Yagerageje guhungira muri ambasade ya Amerika ariko bamufatiye hafi yayo. Icyo gihe bahise bamurasa. Yari afite imyaka 60. Mohamed Boudiaf. Mohamed Boudiaf yari umwe mu barwaniye ubwigenge bwa Algeria. Yabaye imyaka myinshi mu buhungiro. Mu mwaka w'1992 yagaruwe kugira ngo ayobore igihugu. Yatangiye urugamba rukomeye rwo kurwanya ruswa. Ku itariki ya 29 Kamena 1992 ari mu nama yerekanwaga kuri televiziyo yararashwe. Abantu bayibonye mbona nkubone. Yari afite imyaka 73. Perezida João Bernardo Vieira. Perezida Vieira yabaye perezida wa Guinea Bissau imyaka myinshi cyane. Yarokotse kudeta nyinshi, yarokotse intambara nyinshi, ariko ku itariki ya 2 Werurwe 2009 abasirikare bagabye igitero iwe mu rugo bamwica mu rukerera. Yari afite imyaka 39. Marien Ngouabi. Marien Ngouabi yabaye perezida wa Congo Brazzaville. Yari afite ibitekerezo bya socialist. Yashakaga guhindura imiyoborere y'igihugu. Ku itariki ya 18 Werurwe 1977 yararashwe. Urupfu rwe rwakurikiwe n'ifatwa n'iyicwa ry'abantu benshi cyane. Yari afite imyaka 38 gusa. Perezida Melchior Ndadaye. Mu mwaka w'1993 Melchior Ndadaye yabaye perezida wa mbere watowe mu buryo bwa demokarasi mu Burundi. Abaturage benshi bari bafite icyizere cy'impinduka, ariko nyuma y'amezi make gusa abasirikare bagerageje kudeta. Ku itariki ya 21 Ukwakira 1993 yarafashwe aricwa. Yari afite imyaka 40. Urupfu rwe rwakurikiwe n'imvururu zikomeye n'intambara yamaze imyaka myinshi cyane. Mu mpera z'iyi nkuru dusanga ubutegetsi bushobora guha umuntu icyubahiro, amafaranga n'ububasha budasanzwe, ariko kandi bukamuzanira abanzi benshi. Aba bagabo bose bari bafite inzozi zo guhindura ibihugu byabo mu buryo butandukanye. Bamwe bafatwa nk'intwari, abandi bagakomeza kugibwaho impaka kugeza uyu munsi. Ariko ikintu kimwe bahuriyeho nuko amazina yabo yakomeje kubaho mu mateka ya Afurika, ndetse n'urupfu rwabo rugakomeza kwibukwa n'ibisekuru byinshi bizaza. Mwari kumwe na Israel Niyonzima. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ntiwibagirwe gukanda subscribe, like na share. Ciao ciao.